Sure. I wonder what words would have come out of my mouth. Die boodskap, die manier waarop dit veronderstel is om te wees. Kom ons kyk in 3 Johannes vanoggend. And that chapter in Romans chapter 16, Romans 16, is 'n wonderlike hoofstuk, wat dit verwys na hoe 'n gemeenskap moet wees. Almal het saamgewerk om die evangelie uit te gee en om lief vir mekaar te hê, hulle werk saam. Ek hoop julle dit gehoor het, dat al die verskillende name is mense wat daar betrokke was by daai kerk, en hulle het saam met die apostel Paulus saamgewerk het en saam mekaar gewerk het. Kom ons kyk in 3 Johannes, lees vanaf vers 1. Die ouderling aan die geliefde Gaius. Hoe sê jy? Ja, Gaius. Okay, wat ek in waarheid lief het. Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. Want ek was baie bly as daar broeders kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Kom ons bid saam. Father, thank you for this opportunity to be here this morning once again, to open your word, to share together with the brethren. Always a joy, Lord, to be here. And such a blessing, Lord, to know the love of this congregation. I pray that as we work our way through this small epistle, that you would give us ears to hear what the Spirit has to say this morning. Give us hearts that perhaps might need to be adjusted, that we might all walk in truth and in love for one another. And so, Lord, open our hearts and minds now to receive your word. For we pray this in Jesus' precious name. Amen. This message was a bit of a challenge, especially when you got visiting pastors in town, and they're all flying in on this time and that time, and you're running around fetching them and doing this. And I have one of them living with us in our house this weekend, and 2 others had to go to the camp, and then trying to arrange all this ministry leadership conference and everything and get that off the ground. And I said, who signed up for this? But it was me. So you almost had a totally English sermon, but I thank the Lord. Maybe we get some Afrikaans in here. Vers 1, die ouderling aan die geliefde Gaius, wat ek in waarheid lief het. Hierdie openingsvers spreek van 'n pragtige verhouding van liefde gebaseer op waarheid. Liefde en waarheid gaan hand aan hand. En gister by die bedieningsleierskap konferensie op Paardeberg het ons 'n baie spesiale dag gehad. En die liefde vir die broeders en susters was echt en tasbaar. Asof ons mekaar vir die jare laas gesien het toe ons ontmoet het. Warm handdrukke en drukkies was die orde van die oggend. En dit was alles gesentreer rondom een ding, die waarheid. Ons het almal gekom om te leer, om te groei, om aangemoedig te word deur die waarheid. En Pastor Rocky het gepraat oor hoe om die wedloop goed te begin. Pastor David McCrum het gepraat oor hoe om die wedloop goed te hardloop. En Pastor Ball het gepraat om hoe om die wedloop goed te voltooi. Hierdie is manne wat ons lief het en respekteer in die waarheid. And Pastor Bill was a bit concerned that I asked him to preach on finishing well.
He said, you know something that I don't know. And he was full of jokes and everything at the beginning of that. And so we had a wonderful time together. But shame, he is getting on, and it's such a blessing to hear him and to hear the Lord speak through him. And you mustn't take that lightly. He's in the senior years, and take every word that you can get out of him when he comes here. And he comes in love, and he loves to come here, and he loves to preach here. And it doesn't matter if there were 2 of you, he'll still come. But such a joy to be there. Those pastors that we haven't seen from Makasa in the Strand, and Peter Daniels there in Stellenbosch, and Gerard Esthuizen and Perl, and Pastor Cyril. It's like we haven't seen each other for years, but we have seen each other this year. But always when we get together, it's just hugs and things, and it was just, the fellowship was so amazing there, and meeting new people and new pastors, and that are visiting, and it was just a wonderful time of loving one another, loving the Word, and passionate about the Word. En Johannes, hy sê, geliefde in vers 2, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. Het jy geweet dat jou fisiese welstand baie te doen het met jou geestelike welstand? Psalm 1, vers 1 tot 3, ons ken dit goed, lees ons, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondes, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Alle siektes, kwale en ongesteldhede is 'n direkte gevolg van sonde in die wêreld. Daar is verskeie redes waarom mense siek word. Eerstens, die feit dat ons in 'n gebroke wêreld leef. We live in a broken world. God has cursed this world. When sin entered the world through Adam, giving in to the lies of the devil, Eve, this world was broken. It was shattered. What God had made, and He said everything that He had made was good. Not only good, very good. And then sin came in and broke that. And we are still living and suffering the effects of the curse on the world today. And that's why people get sick. Sickness all over the place. Okay? So that's the first reason why people get sick. Just because there is sickness in the world, it's a broken world, sin has done the damage. That's why God hates sin so much, because it breaks and destroys lives. Tweedens, daar is ook siektes wat direk verband hou met ons eie sonde en God se tuchtiging. If we sin, God can use the sickness to get our attention. And some of us might have been there and thought about that. Derdens, dan is daar die gebruik van siektes as 'n middel vir God se toetsing van ons geloof. Net jy kan die berekening doen en met die hulp van die skrif bepaal watter een die beste met jou huidige situasie verband hou. En indien jy twyfel, vra God om dit aan jou te openbaar. Laat ek 'n paar verwante skrifgedeeltes oor hierdie onderwerp met jou deel. Spreuke 3 vanaf vers 5 tot 8. Ons ken baie goed vers 5 en 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak.
Ons ken dit goed, maar gaan aan. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. In Exodus 15 vers 26 lees ons hierdie vers. As jy getrou, en God praat met sy mense, en hy sê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insettings hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het, want ek is die Here wat jou gesond maak. Think about that. As my gebooie hoor en hou, then I'll keep away sickness from you. All those diseases I put on those Egyptians, I'll keep that away from you. But the opposite is also true. If you don't obey my commandments, then I'll let those diseases come upon you. In Deuteronomium, hoofstuk 7, vers 15, en die Here sal elke krankheid van jou wegneem en al die kwaaie siektes van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie, maar hy sal dit lê op almal wat jou haat. En dan in Psalm 103, een van my gunstelinge psalms, lees ons in die eerste 5 verse, Psalm van Dawid, loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goeie tierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die groei, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van die arend. En toe Dawid onbeledende sonde gehad het hy gesê, in Psalm 32, vanaf vers 1, een psalm van Dawid en onderwysing, welgeluksalig is hy wie sy oortredinge vergewe, wie sy sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie sy gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het my gebeente uitgeteer en in my gebrul die hele dag, want u hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed. Selah, dink oor dit. We don't confess our sins, God may well put his hand on you and start pressing on you. And that will not be good for your body. For God to even so much as lay a finger on you. Doesn't have to put his whole hand. But David said, it felt like the hand of God was on me, and I was just drained of energy while God was busy dealing with David until the time came when he confessed his sin to God, and God restored him again. Maar hier wens Johannes sy geliefde vriend Gaius goeie gesondheid, toe wat ooreenstem met die voorspoed van sy siel deur in die waarheid te wandel. En terug in 3 Johannes 1, vers 3, Johannes sê, want ek was baie bly as daar broeders kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. My vriende, wat 'n getuienis is dit nie, dat Gaius hierdie openbare getuienis gehad het van wandel in die waarheid nie. Sy lewe was 'n advertensie van sy intieme persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus,
en die woord van God, en 'n geliefde vriend van die apostel Johannes. Gaius het met die Here gewandel. Daar was 2 ander manne van wie spesifiek gesê word dat hulle het met God gewandel het. Dit was Enoch en Noach. Hulle het met God gewandel. Dit is dieselfde as om te wandel in die waarheid. Dit is 'n diep, passievolle liefde vir Jesus wat gesê het, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. What a testimony. To say that somebody is walking in love and in the truth. John says there's no greater thing that gives him more joy than to hear of the brethren, the believers, the church, and for a church planter and the pastor, there is no greater joy than to hear of you making decisions based upon the Word of God. That you're actually walking day by day, making decisions based upon the Word of God, and that the Word of God is working in and through you, and you're a walking advert to say that I believe in Jesus Christ, I received Him by faith, by God's grace, His faith, His Son, Jesus Christ, and what He did for me at the cross of Calvary, and everything that happened there, His death, burial, and resurrection. I believe that by faith, but now I also live by faith. And my faith is in Jesus Christ and the Word of God. The two go hand. You cannot separate those two. You can't say, I follow Jesus Christ, but then I come up with my own rules and regulations and gebooie and all of this. Okay? No. It's either Jesus Christ. It's not the one that Jacques was speaking about earlier, the one that's been eclipsed by the world, the secular world has eclipsed the real God. People say they believe in Jesus Christ, but we learned a few weeks ago, you have to test the spirits. What do you mean by that? What do you mean? Who's this Jesus that you believe in? Does this Jesus just allow you to do whatever you want to do? Are you allowed to do anything that you want? That actually goes contrary to the Scripture. Because then we're not talking the same Jesus. So as daar 'n probleem is, kan ons die skrif uithaal en sê, dit is wat Jesus sê in sy woord. That's the word of God. So like that, those people that were in our church, now they're going to another church, and then the lady slipped it out that it's a woman pastor. And she said, oh, but Carl, you don't believe that. That's not me that doesn't believe that. I don't believe that, but the Word of God says so. God says so in His Word. But that didn't seem to register. That went zoop, overhead, change the subject, let's get off the subject as fast as possible. I said, it's not me, it's God. Jesus said it. It's His Word. Whatever appears in His Word is because He wanted it there in His Word. And He says, if you follow my commandments, then I will take off the diseases of Egypt. Then we'll have a walk in a loving relationship in truth. The truth is the Word of God. There's no absolute truth outside of the Word of God. Nothing. You can't trust it. Don't take what people say. What does your Bible say? And follow that, because that is absolute God's truth. And one day you will stand in front of Him and He will judge you by this book. And we will stand on this book for 1 trillion years. And when you've been there 1 trillion years in heaven, guess what? I come to you, or you can go to meet any one of the probably billions of Christians that are there and say to them, how did you get here? What do you think they're going to say? By faith in Jesus Christ and His Word, I believe the Word of God. I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. He told me I'm a sinner. Yes, I've offended God, but He died for me, paid the price for me, was buried, rose again. I put my faith and trust in Him, which He gave to me when I heard the Word of God, and that's how I got to heaven. No other way. There's no other way. There's only one way, that way.
And that's the way, because the Bible says so. And so God's word will stand forever. And you will still be standing on the word of God. Probably in Savor Afrikaans, when you're in heaven. Okay? That's what I'm talking to you now. But you understand what I'm getting at. Be careful. Be careful what you hear out there. Be careful what you hear out there outside of the Word of God. I'm not just saying be careful what you hear here. And you need to test every preacher that comes here. Am I preaching the Word? That's why we take our Bibles out and we say, yes, read. Can you see what it says? But when you go out there, what are you testing it by? What everybody says? By the Word of God. But God says this. And so we need to know our Bibles. And here was Gaius, a wonderful man, a friend of the Apostle John. And he had this glowing testimony that he walked in the truth and in love. No greater joy than to hear when the brethren are walking in the truth, doing it. And that's when you have testimonies. And so testimonies are fantastic. I get to go to Faith Fellowship, we sing the hymns and everything, and then I hear the testimonies, and then I leave. And man, we were going on, there were just testimonies coming out from this one and that one, everyone this morning. And Rocky said he got up to start preaching, and I heard about 5 minutes before I left, and he said, a preacher cannot organize that. But all those testimonies this morning just flowed into the message. And what was his message about? Faith plus works. Your faith has to have an outworking. And the outworking is based upon truth. That's what it is. And I'll get to hear that message and I'll post it to you guys as well. So you can also listen to and see. Om in die waarheid te wandel impliseer 'n diep, intieme en persoonlike kennis van die skrif om sy gebod te ken sodat jy hulle kan gehoorsaam. Tweedens, God se woord in jou hart weg te steek sodat jy nie teen hom mag sondig nie. Dis Psalm 119 vers 9. Sy woord as 'n fakkel te gebruik om in die duisternis van hierdie wêreld te wandel. Psalm 119 vers 105, né? Of 6. Dit is 'n vers verskil in die Afrikaans en die Engels. Okay, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. En nederig te wandel onder die beheer van die Heilige Gees. Nommer 5, in liefde te wandel, God na te volg. 6, in die lig van Christus in sy woord te wandel. 7, om versigtig, noukeurig te wandel, in die tyd uit te koop, sodat jou redden. Nommer 8, om beskerm te wandel deur die volle evangelie wapenrusting om vas te staan teen die liste van die duiwel. Om te wandel, nommer 9, om te wandel om vrede aan 'n verlore en sterwende wêreld te bied deur die evangelie met mense te deel. Nommer 10, om in liefde te wandel teenoor ander en ander aan te spoor tot liefde en goeie dade. That's what we're supposed to do this morning when we come. That's why we have fellowship. And afterwards, that tea is not just to have a cup of tea, because now you've finished from the pastor preaching. Okay? As to fellowship with one another, stimulate one another to love, to good deeds, to aan te moedig saam mekaar one another. Okay, okay, Johannes gaan voort om Gaius se getuienis te prys. In 3 Johannes 1 vers 5, geliefde, jy handel getrou in alles wat jy doen vir die broeders. En dit vir vreemdelinge, wat van jou liefde vir die gemeente getuig het. Jy sal goed doen as jy hulle voortel
op voor God waardige wyse. Want vir sy naam het hulle uitgegaan sonder om iets van die heidene te neem. Ons behoort dat sulke mense goed te ontvang, sodat ons mede-arbeiders van die waarheid kan word. Om in ander se behoeftes te voorsien. Veral die besoekers aan die kerk, reisende sendelinge, hulle te huisves en in hulle behoeftes te voorsien, en hulle op pad te stuur op 'n wyse wat die evangelie waardig is. Leraars en predikers van die woord. In the old days, the inn was not a place you would want to put a preacher. It was more like a tavern, a dive. Okay, so the believers would have them in their homes and take care of them and look after them, etc. Gelowiges behoort in mekaar se behoeftes te voorsien, soos beoefen deur die vroeë kerk en veral hierdie leraars van God se woord. Ons het Pastor Clive Dorrington van Witbank, wat saam met Pastor Rocky en 'n ander broeder afgekom het om die konferensie by te woon. 'n Ware vreugde en plesier om hom by ons te laat bly. Ek wens ons het meer plek gehad om Pastor Rocky en Rian te akkommodeer, maar hulle het uiteindelik by die kamp gaan bly. Niemand anders het aangebied om hierdie manne te huisves nie. Maar ja, so gaan dit. Daar is 'n plek. Daar was 'n plek, Vaderberg. En Pastor Malcolm het vir hulle gesorg. En ons het die vleis gegee vir die braai. En die een is 'n carnivore en ons het net die vleis gegee. En ek sê vir Malcolm, steek die vuur aan die brand en voed hulle. So, and then last night, Pastor Malcolm said to me, "Yeah, they're taking me out tonight." I said to Rocky, "What you doing for supper?" He says, "I don't know." I said, "You're taking Malcolm out for supper. He'll show you where to go." Why do we do that? Yeah, because we want to protect the brethren, we want to help them, etc. In Galasiërs 6 vers 6 staan dit, maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, meer deel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. Now, I often remind people when they tell me they're going crayfishing, then they're going hunting and all that, and then I tell them, do you know Galasiërs 6 vers 6? But ek wag nog steeds vir die kreef, vir die vis, die wildsvleis, die bottaan. William MacDonald skryf dan in Matteus 25 vers 31 tot 46, as ons die Here se mense onthaal, is dit dieselfde as of ons die Here self onthaal. Aan die ander kant word versuim om sy dienaars te onthaal, beskou as versuim aan hom te onthaal. Deur vreemdelinge te onthaal, het sommige onwetend engele onthaal. Baie kan getuig dat deur die beoefening van gasvryheid maaltye en sakramente verander is. Kinders bekeer is en families nader aan die Here getrek is. Laat ons waardig bevind word, medewerkers in die waarheid, om die waarheid uit te dra. I remember going to Witbank. Pastor David McCrum was the pastor there. His father, Pastor Roger, led Pastor Bill to the Lord. That's how I get to Pastor David's house, Sue and I and Amy. And then I was telling him everything that's happened in the church plants down here. Eventually got to about 10 o'clock. He says, "Cal, stop. I can't. I have to go to bed." Good night. And he got up. But I was so excited and everything. So, Johannes gaan voort nadat hy hierdie glorieryke lofbetuigings gegee het. En ongelukkig vind ons nou vlieg in die salf. Vers 9. Ek het aan die gemeente geskrywe, maar Diotrefes, wat onder julle die eerste wil wees, steur hom nie aan ons nie. Daarom,
as ek kom, sal ek kom en hom herinner aan die werke wat hy doen, deur met slegte woorde teen ons uit te vaar, en nie meer nie tevrede nie, ontvang hy nie alleen self die broeders nie gasvry nie, maar verhinder ook die wat dit doen, wil doen, en werp hulle uit die gemeente. Geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed is, goed doen, is uit God, maar hy wat kwaad doen, het God nie gesien nie. 'n vlieg in die salf, die atrofies. My vriende, die eerste plek is reeds ingeneem. Jesus Christus is in die eerste plek. Hy wil die eerste plek in alles hê. In Kolossense 1 vers 18 lees ons, en hy is die hoof van die liggaam, van die liggaam, naamlik die gemeente, hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Daai plek is geneem deur Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Daar is niks erger as om na jou bord te kom en 'n vlieg op jou kos te sien nie. Veral as jy weet wat die vlieg daar doen. Ek het vir die Engelse gemeente laasweek gesê, daar is net een woord vir dit, en dit is 'n wonderlike Afrikaanse woord, sies. Ons het nie sulke woorde in Engels nie. Die atrofies het die prominente posisie in hierdie kerk lief gehad. 'n Posisie wat regmatig aan ons Here en Verlosser Jesus Christus behoort het. Ek herinner julle daaraan dat Christus die hoof van Tygerberg Baptiste gemeente is. Hy is die hoof van hierdie gemeente. Ek is 'n onderherde en ons almal saam sy skape. By Faith Fellowship het ons 'n paar meneer de atrofies en selfs 2 mevrou de atrofie is gehad. Maar hulle is nie meer by ons nie. En ek loof die Here vir dit. Sy kerk groei steeds. Ek het hulle na my kant toe gekom en vir my gesê, ek moenie die evangelie deel met ander. Ek moet ophou om die evangelie te deel elke Sondag. En ek moet ophou om vir hulle te sê dat hulle moet die evangelie gaan uitdeel. En my gewone reaksie is oor my dooie liggaam. Dankie, totsiens. Hulle probeer my op allerhande maniere te beheer, maar ek het hulle altyd aan die Here oorgegee en hy het hulle uit ons midde verwyder. And if you want to try and control me, my wife has been trying for 35 years. And she lets me say that. Luister na wat hierdie goddelose, bose man gedoen het. Valslik die apostel Johannes en vriende van allerhande dinge beskuldig en geweier om na Johannes die apostel en ander te luister. Met ander woorde, geweier om na die waarheid te luister. God se woord het vir hom niks beteken nie. Hy het geweier om besoekende broeders of reisende predikers en leraars in die kerk te ontvang. Ander verbied om dit te doen. So het wette ingestel om dit te voorkom. En in werklikheid, hulle uit die kerk gesit as hy hulle betrap het dat hulle dit gedoen het. Wow, hoe onchristelik, liefdeloos en goddeloos sy dade was. In totale oortreding van die waarheid. Hierdie manne moet ontmasker en uit die kerk gesit word. Daar is geen plek vir sulke gedrag in die kerk nie. In Hebreërs 13 vers 7 lees ons, gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Paul said that as well. Follow me as I follow Christ.
And that's what you have to do with any preacher that's here. Follow the preacher as they follow Christ. If I start following Jesus Christ and I come start preaching a klomp nonsense, then cheers, there's the door, show me the door. Okay? In Hebreërs 13, vers 17 sê, wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdane, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met beleidskap kan doen en nie alsigtende nie, want dit is by julle nie nuttig nie. Bid vir ons, want ons is oortuig dat ons 'n goeie gewete het, omdat ons in alle goed wil wandel. Christus sal hierdie tipe mense oordeel by sy groot troon. Oordeel wanneer hy terugkeer om alle ongelowiges te oordeel volgens hulle bose dade. Johannes gaan voort in vers 11 en hy sê, geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen is uit God, maar hy wat kwaad doen het God nie gesien nie. Wat sê dit? Dat die Atrofies nie gered was nie. Deur sy handelinge het hy slegs die vrug van die vlees en nie van die Heilige Gees getoon nie. En nou, om af te sluit, het ons 'n ander wonderlike voorbeeld, en 'n ander man, Demetrius. Ons weet niks meer van hierdie man nie, behalwe wat Johannes hier in hierdie brief geskryf het. Maar wat 'n drievoudige lof word aan hom gegee. Kyk in vers 12. Van Demetrius is teen almal getuienis gegee, en deur die waarheid self, en ons getuig ook, en julle weet dat ons getuienis waar is. My vriende, dit is die soort getuienis wat ons moet nastreef. Dit behoort die getuienis van elke ware wedergebore Christen te wees. Demetrius het 'n goeie getuienis gehad. Van eerstens, almal het in hierdie getuienis gedeel. Al die gelowiges saam. Demetrius was baie geliefd in daardie kerk, deur almal. Dis wonderlik. En tweedens, die waarheid self. Niemand kon hierdie man Demetrius teen die waarheid fout vind nie. Hier is 'n man wat in die waarheid en in liefde wandel. En derdens, die apostel Johannes en sy medewerkers het getuienis gelewe van hierdie man wat in die waarheid en liefde gewandel het, uitstekend. Mag ek vra, is dit jou getuienis, geliefde? Kan jy sê, ek is 'n Demetrius, Gaius of Demetrius? Want jy wil nie daar ander ook wees nie. Die Atrofies, of die Atrofies, of wat sê, okay, which one are you? Would God be able to write that in His Word? Imagine the apostle saying, what an outstanding verse. One verse, that's all we have on that man. Only one verse. But here's the testimony that he has. The whole congregation could say, what an outstanding chap that is. The truth backed that up. And even the Apostle John said, yes, that's my testimony too. What an amazing testimony. Hier is die standaard waarna ons almal moet streef. Dit is nie 'n persoon nie, maar die waarheid wat Demetrius uitgeleef het. Christus is die standaard. Laat 'n man gemeet word aan die waarheid. Wat sê die Bybel oor jou gedrag binne en buite die kerk? Dat is baie belangrik, binne en buite die kerk. Daar is 'n man wat my aanhou om te vertel dat hy in die bediening wil gaan. En ek moes ander dag om baie duidelik sê dat volgens die waarheid in 1 Timoteus 3 hy gediskwalifiseer is vir die bediening. Hy het homself gediskwalifiseer omdat hy nie sy godsdienstige lewe
Binne die kerk is nie dieselfde as sy buite lewe nie. En ek voel vir hom, maar dis sy eie skuld. Okay? He separated the sacred in here from out there. So I said to him, but you've been doing ministry your whole life. He said, no, but I want to be in the full-time ministry. But I said, you are in ministry. Every single believer in Jesus Christ is in ministry. What ministry have you been doing out there in your workplace? I'm too busy to do ministry. Shoot. I said, you missed it. You've missed 30 years of ministry. Because you thought you could separate the church from your life out there. And unfortunately, in 1 Timotheus 3 vers 7 het sê, maar hy moet ook 'n goeie getuienis hê van die buitestaanders, sodat hy nie in veragting in die sluk van die duiwel val nie. If you don't have a good testimony out there, then what's your testimony worth? Nothing. So, laat ek jou vanoggend vra. Eendag, wanneer jy voor die Bemis setel, oordeel van Christus staan, om jou belonings te ontvang, sal jy daardie woorde hoor, soos Christus jou oordeel, volgens die skerpste tweesnydende swaard, wat uit sy mond kom, met ander woorde, volgens die waarheid, volgens die woord van God, hoe het jou lewe met die skrif ooreengestem? Sal jy hierdie woorde hoor, mooi so, goeie en getroue slaaf, oorweilig was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Wat 'n soort getuienis het jy tans by die broeders en susters, by die waarheid en by jou pastoor en sy medewerkers en by diegene buite die kerk. En Johannes sluit sy brief af deur te begeer om hulle van aangesig tot aangesig te sien. Miskien as hy weer aan hulle sou skryf, sou Diotrephes sy brief onderskep. Hy skryf, ek het baie dinge gehad om te skryf, maar ek wil net met ink en pen aan jou skryf nie. Maar ek hoop om jou gou te sien en sal van mond tot mond spreek. Vrede vir jou. Die vriende groet jou. Groet die vriende by die naam. Dit is die manier waarop dit veronderstel is om te wees, dat ons in liefde en waarheid wandel. Eendag sal ons hom van aangesig tot aangesig sien. Sal jy in hom juig en trots en regop staan, of sal jy terugdeins en vrees skaam vir jou lewe? By die konferensie gister het ons gehoor dat dit nie te laat is nie om te bekeer en Jesus toe te laat om jou lewe te verander, sodat hy jou kan seën wanneer jy in die hemel aankom. Hardloop van vandag af goed en voltooi die wedloop wat voor jou uitgestippel is. Goed. Miskien is jy nie seker of jy selfs hemel toe gaan nie. God het jou lief en begeer dat jy die ewigheid saam met hom in die hemel deurbring. Maar soos ons met Diotrephes gesien het, haat God sonde en hy sal kwaaddoeners straf. Ons almal is in sonde gebore en die loon van die sonde is die dood. Maar die vrye gawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Glo in wat hy vir jou gedoen het. Hy het in jou plek aan die kruis van Golgotha gesterf om jou sondeskuld van wat jy aan God skuld te betaal. Hy is begrawe, maar het op die derde dag weer opgestaan en het teruggevaar na die hemel om aan die regterhand van die Vader te sit.
Wat moet jy doen om gered te word? Eerstens erken dat jy wel 'n sondaar is. Tweedens glo dat Jesus die prys vir al jou sondes betaal het. Derdens roep die Here aan om jou siel te red. Hy sal. En vandag kan jy wedergebore word, vergewe en gereed wees vir die hemel. The hymn writer Carrie Bragg, she wrote these words in 1855 in one of her 1,500 hymns that she wrote. Okay, 1,500 hymns. She used to write for a religious journal, and she'd write hymns, and every week she wrote hymns. Face to face with Christ my Saviour. Face to face, what will it be? When with rapture I behold him, Jesus Christ who died for me. Only faintly now I see him, with a darkling veil between. But a blessed day is coming when his glory shall be seen. What rejoicing in his presence, when our banished grief and pain, when the crooked ways are straightened and the dark things shall be plain. Face to face, O blissful moment, face to see and to know, face to face with my Redeemer, Jesus Christ, who loves me so. The chorus goes, face to face, I shall behold him, far beyond the starry sky. Face to face, in all his glory, I shall see him by and by. If you are saved, you're going to look into his face one day. You're going to see those holes in his hands. And you're going to see what love looks like. But he's shown himself to you, I believe, today. He loves you. Just return some of that love to him. And say, Lord, let me die more to myself. Let me live more for you. Let me love you. Help me to love you like you loved me. May the Lord bless you. Amen.